ku bana bavutse b'impinja batabaye bari muri bari abantu bafite ibibazo abo bita ngo naba arrière-mental ibi bavuga ngo crétin idiot débile imbécile bariya cerveau zabo ziba ari ntoya paraporo y'izabandi cyangwa bariya bita ngo naba trisomie 21 ariko abandi bose à la naissance cerveau zabo ziba zifite 400 grammes nizo ziba zihaye zipeza hanyuma rero ibyo wenda ni amasomo maremare ndasa nk'uyagiyemo dusoza ariko icyo nashatse kuvuga cerveau zacu rero iyo tuzikoresheje nubwo zitavuga ngo ziriyongera ariko zigenda zigira utundi tuntu bita ngo ni amaramification ni nk'udushami hari utundi tuntu zigira icyo gihe hello family turabasuhuje kandi tubifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze aganze mu miryango yanyu mu byanyu mukomeze mubone Imana abanezerewe mukomeze munezerwe kandi Imana ibibemwo mukomeze munezerwe kabisa hanyuma abababaye nabo mwihangane hariho Imana ishoboye byose kandi imigambi yayo ni myiza mwitege kugira neza kw'Imana muyihanga amaso gusa ahasigaye izabagira neza hanyuma turagarutse n'umutumirwa wacu dukunda cyane muramumenyereye hano ntiturinda tumubwira ngo atwibwira yivuge mumaze kumumenya hano kuri SPC ba official ni umutumirwa mwiza dukunda uzuduha amasomo agafasha abantu kandi turashimira abantu baza batubwira ku bijanye n'amasomo azatanga turabashimiye cyane n'abandi baza bafashwa ntibabivuge mugerageze mubivuge kandi nimba hariho n'inenge hari ico munenga muza mukitubwira kugira ngo tugikosore tugihindukeho rero murakoze cyane tuje mu kiganiro ciza kirimo isomo uyu munsi tuje kuvuga kuri échec na réussite cyangwa se succès muri uruvugo tuvuga ni igihombo no kunguka intsinzi n'igihombo nibyo tugiye kuvuga muri uyu mwanya kandi ndazi yuko hari buvemwo amasomo akomeye hari buvemwo ibifasha abantu muri uyu mwanya rero mutumirwa wacu turakwakiriye cyane akoze cyane yego twahageze hano ni hahandi umenyereye ni kuri yacu umenyereye uri mu gutangiraho amasomo wisanzure turisanzuye cyane ni amahoro kabisa hano mumeze gute mumerewe gute hano tumeze neza turashima Imana ni amahoro Imana ishimwe cyane kandi ikomeze kubaha amashimwe yuzuye rero uyu munsi twatekereje ko twavuga kuri échec na réussite turashaka ko ubidufashamo icambere nobaza échec ni iki iyo tuvuga échec tuba tuvuze iki murakoze cyane ubundi ubuzima bwacu tubayemo bubamo ibintu bibiri ni échec na réussite cyangwa se succès tuvuze duhereye kuri icyo cya mbere cya échec échec ni igihe umuntu yisanze ari muri incapacité d'atteindre l'objectif cyangwa se résultat ukaba wakoze wari uteganya kugira icyo ugeraho gutsinda ariko noneho ukaja kwisanga nubwo wakoze nta musaruro wavuyemo mu magambo magufi iyo niyo échec kandi nyine ni voisin na réussite vuga ngo igihe kimwe twisanga twatsinzwe kindi gihe twisanga twatsinze ni ibintu biza bijana sawa urakoze échec turayumvishije utubwiye uko ni mu gihe wakoze ikintu witeze umusaruro ariko ukagihongeramo iyo niyo échec réussite nayo réussite ni ukuvuga ngo kuko twari tubivuze ni ibintu bibana
urakora igihe kimwe ugatsindwa, iyo ni esheke. Ariko hari ikindi gihe ukora bijya wakoze bigatanga umusaruro. Ni ukuvuga ko mu buzima dufata umunyeshuri, dufata umucuruzi, dufate n'ibindi bintu byose mu buzima umuntu aba yifuza kugeraho. Ni ukuvuga ngo réussite rero ni résultat favorable, résultat escompté. Hari icyo wifuza kuriga, ukeneye kuzatsinda, kandi gutsindana ko nyuma yaho hari undi musaruro witeze. Ugomba kuronka akazi, uhaye ucuruza nawe abahaye avuga ngo yiteze kunguka. Icyo gihe rero iyo bya bindi rero wabipuranifi ukabikoreraho, wa musaruro wari witeze ukawugeraho, iyo niyo réussite. Mbese ni ukuvuga ngo nimba ari umucuruzi uhawe ucuruza, acuruza yiteze kunguka, nicyo aba ashaka ko yunguka cyane. Birashika akagwa muri manka agasanga yahombye, ariko aba yiteze kunguka. Iyo niyo esheke. Ni oya guhomba, ariko esheke. Yego, igihe ageze kuri bijya yifuza ya résultat escompté, iyo ni réussite. Niyo réussite. Yego, aba yatsinze. Abageze ku cyo cyangwa se yifuza. wavuze ngo ni mu gihe umunyeshuri ari kwiga, yiga yifuza kumenya gutsinda. Iyo niyo réussite, iyo niyo 6. Iyo umuntu yakoze ikintu kikamuhira, ni réussite, ni succès. Yego. None ikindi kibazo nari nshaka kubaza, ese ni iki coroshe kugera muri entre ya échec na réussite? Ni iki coroshe kugera mu gihe umuntu yahombye no mu gihe yungutse? Uwungutse ni ushoboye kubijera. Umuntu iyo yungutse ashobora kubijera cyo kimwe n'uwagize n'uwatsinzwe. Ni iki coroshe kugera muri ibyo ngibyo? Uko bimeze, icambere gestion ya échec cyangwa réussite itegwa na cya kintu twagiye tugarukaho ngo résilience, ya capacité interne izituma tubasha kuresista ku ma emotion. Icambere nico résilience, notion yayo uko yaba imeze mu buzima bw'umuntu. Iyo nico kintu cyambere kidupermeta kuba twajera esheke cyangwa réussite mu buryo butandukanye. Twese dushobora gutsinda cyangwa tugatsindwa, dushobora guhomba cyangwa tukunguka, ariko gestion yabyo igiye itandukana bitewe n'iyo notion ya résilience. Igikurikiraho rero mu bigaragara, esheke émotionnellement mu buryo bw'amarangamutima niyigoye kujera. Esheke si le plan émotionnel mu buryo bw'amarangamutima nico kibabaza, ariko nubwo kibabaza nico gitanga amasomo. Mbese biroroshe, ariko gutanga amasomo ni ukuvuga iki? Umuntu watsinzwe, umuntu wahombye, ko byose birajana. Kidufate gusa terume wenda yo guhomba, kuko ni umunyeshuri, n'iki guhomba n'igihe tubona amafaranga, ariko byose birajana. Umuntu watsinzwe utageze ku cyo yari ashaka, cyangwa uwahombye mu buryo bw'amarangamutima, esheke cyangwa perte niyigoye kujera émotionnellement, ariko kandi ifite avantage, niyo iduha kwiga cyane, niyo ituma dukuramo amasomo. Ego, réussite kenshi yego ntiyatugoye kujera, twayishimiye kuko twatsinze, ariko ni ukuvuga ngo niyo dutsinze ntabwo tuba dushitse iyo tugana, ni urugendo tuba dutangiye. Rero icyo gihe akaga kaba muri réussite, akaga kaba muri échec, ni ukuvuga kaba muri réussite plutôt, iroroshe kujera. Umuntu aba yumva ko ni ibihe byiza yabayemo by'ibisubizo, ariko ntamenye ko urugendo safari bado niho ugitangira urugendo. Nimba uri no muri ibi bihereka nkubwire byo kuba watsinze ufite 6,
witekereza ko washitse iyuje niho ugitangira urugendo ego nutabifata gutyo iyo six ikaguha gusinzira ukirara ngo wowe wamaze kugera iyuje navuze ko ibyo bintu byombi ni abaturanyi ce sont des voisins uwatsinzwe none ejo azatsinda uwari watsinze nawe agatsindwa icyo nicyo gikomeye kibirimo oya uvuze ikintu gikomeye nshaka kugisubiramo uravuze ngo réussite cyangwa se intsinzi umuntu yagezeho yego mbese niyo yoroshe kujera ariko nta masomo itanga bigenda gute ni iki gituma muri réussite idatanga amasomo ni iki gituma muri esheke kubera iki ari itanga amasomo uko bimeze nuko dufate umunyeshuri dufate uwacuruje ariko n'undi ufite ibindi byose ariko akora iyo atsinzwe kubera ko byamubabaje bituma atekereza cyane ikintu kikubabaje nicyo gituma utekereza muri kwa gutekereza rero hari amasomo ukuramo ukavuga ngo ese njewe icyatumye ntsindwa niki mistake yabayemo niki cyiza ntakoze icyatumye rero natsinzwe muri kwa gutekereza kujya rero uba uhaye utegura ibizatuma utsinda kuko gano udategura ugiye kuba mu buzima bwose butsinzwe uzaba uri mu buzima butsinzwe nicyo gituma emotionellement birababaje kandi kenshi iyo tubabaye nibwo dutekereza cyane kurenza kwishima dufata abana bavuye ku ishuri bari biga muri 6e des humanités babonye diplome umwe abonye diplome undi aratsinzwe ujya watsinzwe nta na gift aza kuronka arababara n'abandi n'inshuti n'ababyeyi iwe ababazwe na cakindi arababazwe nuko nta na gift yabonye urabyumva uriya rero iyo ari umuntu ufite courage hajya azayamahahera amasomo akamenya ngo narangaye gutya iki nicyo cyatumye tsindwa noneho ngiye gukora neza kugira ngo nzatsinde mu gihe noneho wa wundi watsinze we karategura fete yabonye za gift agahita yibwira ko urugendo rwarangiye yagezeyo kirurarangira niba kirutangira niba gitangira afite ibitotsi arasinzira uwatsinzwe aragira insomni kuko ababaye nta bitotsi icyo gihe ufata n'amakayi akiga umucuruzi yosubira mu mibare aho yagize manka n'umukontabure muri organisation akabifatira umwanya ariko uwatsinze rero hazamo akantu ka distraction ko kwiyemera ko kumva kuri mu bihe byiza by'ibisubizo ukaba noneho wakumva ko ikintu cyose wagikoze neza ariko icyo navugaho uba ugitangiye urugendo ahubwo wakagombye urumva rero gutekereza cyane nidushake dufate ku bacuruzi n'abafite amafaranga bakomeye ubu umuntu wa mbere ufite amafaranga menshi ku isi ni Elon Musk ni umunyamerika ariko d'origine sud-africaine uwaje asanga abandi benshi bari bahari ba Bill Gates ni ukuvuga iki iyo utsinze hari igihe ugira ngo ni wowe wenyine watsinze cyangwa ukagira ngo ubwo utsinze uwatsinzwe ntagushikira urumva wowe wari undi uhaye ukora ukeneye nawe kugira ngo agire emulation akudepasa icyo gihe rero wewe iyo urangajwe n'ijya réussite yawe ni ukuvuga ngo haba hagiye kuzatsindwa urabyumva nuko niko bitandukanye ariko umenye ko nivuze nurangara gato uratsindwa ariko nukora nawe cyane nimba hari cyari cyakurangaje bigatuma utsindwa none uzaba ugiye gutegura gutsinda byose ni urugendo tuba turimo ruba rutararangira
rero bivanaga n'umuntu uko yabifashe. Igihe umuntu ari mu bihe by'ibisubizo, karagira amafete, yagiye ku mazi, karifotoza, karamwa, afite gift n'ibindi, kugira ngo yamatekereza avuge ngo uyu munsi sinkwiriye kuryama, kwiriye gutangira gukora, nje hejuru. ni bakeya biza bibaho. Ariko iyo babimenye ni uburyo bwiza. Gutsinda no gutsindwa byose ni bisanzwe, kandi birashika n'uwatsinzwe ntacika intege. Iyo akoze neza aba ari gutegura gutsinda, ariko uwatsinze nawe utari gukora neza ariko aja mu gutsinda, ategura mu gutsinda. Yego, nuko niko urakoze cyane. Noneho hari akabazo nshaka kukubaza. Uvuze ko esheke ari umuntu akuramwo amasomo kurenza resite. None se wo mu buzima ukwifuza kuja muri esheke kugira ngo wige amashuri, kugira ngo bikwigishe? Ico nico kigoye abantu. Ntabwo twari dukwiriye kuza dukorera muri esheke, kurabyumva. None se nyine nimba nakoze neza, nkaba mfite ubushobozi butuma nsinda, ngomba noneho kurushirizaho gukora neza, kugira ngo nzahore mu buzima bwo gutsinda. Urabyumva? Ku muntu ga rero wa wundi uvuze ngo, nubwo navuze ngo nibyo bitanga amasomo, igihe turi mu bihe by'ibisubizo tuza turangara, niho hari akaga. Ntaho kenera gutsindwa, abantu bose dukenera gutsinda. Ni nacyo gituma niyo umuntu atsinzwe ababara. Ariko rero igihe umuntu atatsinze, ureke nkubwire, igihe umuntu yahoze mu buzima butsinze, uriya muntu mu buzima iyo agize ikibazo, mu buzima butsinze, umuntu wamenyereye ubuzima bwa resite ni bwiza. Ariko iyo bishitse noneho agahura n'ikibazo, kurabyumva, biramugora kukijera. Mbese iyo bishitse akaja muri esheke agatsindwa, biramugora kukijera. ni ukuvuga ngo umuntu wakuriye mu buzima bwose bwa fasilite, waravutse usanga ababyeyi bawe bafite ubushobozi, bakwigishiriza amashuri meza. Urabyumva? Mu mashuri nawe ugira ubwenge. Urumva? Ibintu byose byama biguma bigenda biba byiza, ni byiza nyine. Ariko ngo ubuzima burimo imisozi, turazamuka imisozi tukayirenga, hakaba ubwo tumanuka kandi. Iyo bishitse wa muntu wamenyereye izo fasilite zo gutsinda, iyo bishitse agatsindwa, kujera iya esheke biragora. Ariko uwatsinzwe iwe kuri yaba afite iyo experience izimufasha, ndetse akaba yotegura kutazongera gutsindwa kuko we yabibonye. Ariko utarabibona nyine, hari igihe amenyera zijya fasilite, umunsi yatsinzwe bikaba bimuhindukiye akaga. Ni ukuvuga ngo umuntu watsinzwe mu buzima, iyo yatsinze amenya kubijera neza, abijera cyane neza. Iwe aba yaramenye hari ahantu yanyuze habi atifuza kongera kunyura. Ico gihe bituma aba vigila ku buryo wenda atosubira muri ibyo bihe, kuko n'ibihe bibi bisharira, kandi akamenya no kubijera neza. Kandi we ababizi gutsindwa uburemere bwabyo. Ubuzima twifuza ubuzima bwiza, kandi ni bwiza nyine, abantu bose nibwo baba bifuza. Ariko rero ikibazo kirimo niyo iyo bishitse gatugatsinda, wa muntu kugira ngo abyakire, yiyakire, biramugoye kurenza ujya watsinzweho. Wa muntu wamenyereye amasiksi, ego, iyo bishitse akaja muri esheke biramugora. Abo hari n'igihe biyahura, hari igihe biyahura, kuko ubuzima bwabo bwose buba bwararanzwe na resite, success, kubaho mu buzima bwiza. Iyo ahuye n'ububi buramugora. Rero ego, Imana igufashije ukazahora utsinda, kandi nibyo dusenga nabyo tuharanira, ni byiza kurenza esheke. Ariko bizoshika ugatsindwa, aho gutsindwa nyuma, wotsindwa mbere. Ese mbere ni hehe? Mbere ni ukuvuga umunyeshuri
aho kugira ngo atsindigwe muri mwaka universite wa mu mwaka wa nyuma Eh. cyangwa ari Yotsindwa guca akiri muri- masters Eh. kurumva Mm. iyo baratsinzwe nko muri segonderi aho kugira ngo aje gutsindirwa iriya none hejuru se umuntu yo kwama avuga ngo reka nsinzwe kugira ngo ndibikaze kungora hari hariya akantu kamwe reka bo nza nkumva uko umugabo umwe ngo yakubise umwana nimba yari yamutumye kugura ibitoro birashoboka ko uwo mwana bazabivuga simbizi ariko ako kaza kavuga noneho wa mwana nkaho naje nakumvisha nimba yari umuguruguru agahora abimena yazaga amena ibitoro noneho amukubita ese bageza atarabimena biba biri mu itara Ibi- cyangwa bageza nimba ari no bamutuka mu ishupa aho yo bimenera hose ntaho bitamenekera ariko urumva rero abantu babonye amatara ya kera yandi bageza wa mugabo rero lampe abatokumva lampe ya peteroli ego izi zakura zitarabaho zakura zitarabaho ariko n'ubu ziza zigenda hari abayafite noneho ngo akubita umwana ataramena ibitoro abandi tese ukubita uyu mwana ariko amukubita ari uko yamenye byinshi amukubita agiye kumutuma urumva Ariko mbere ya detaye neza sinzizi uko byagendaga ariko gusa mu amakuru nje numva bavuga bazavuga ko yamukubise atarabimena ataraje kugura agiye amutumye ngo aje kugura ni nk'uwamutumye abishikije aramukubita amukubise rero abantu kuraziza umwana iki ati ko ndamukubita ngo atazomena ibitoro njewe uko nakumvishije noneho yageze atuma ngo wa mwana kugura ibitoro wa mwana akaza yabimenye noneho umunsi umwe amutuma aja kumutuma abanza kumukubita mbere yuko amutuma ibitoro ataramutuma kugira ngo namutuma akagenda ntamene ibitoro amenye ko bamukubise arico bamukubitiye ofete wenda nuko uko birashoboka ko ari wowe busobanuye neza ariko wumve ko yamukubise atarakora agacaga ikorwa urumva mu yandi magambo ni nko wari umuhohoteye ariko wenda abantu bamaje bavuze ati n'ubundi yamaze kubimena ese ubundi amukubitiye iki ndamukubita ikera yabimenye tituzi mu buzima ngo twotsindigwahe ariko imana ga niyo metre detail de circonstance aho gutsindigwa iriye imbere muri some watsindwa ukiri hano hafi biranoroshe cyane kurumva gutsindwa mu ishuri bisanzwe no gutsindwa kuri exeta nugerageza kureba emotion tibingana umuntu wari witeze diplome d'etat agatsindwa n'utsinzwe mu ishuri gusa kizame cya mwarimu ibyo biratandukanye nicyo gituma nkubwiye ngo ubuzima nubwo tutabizi kwiriye imbere twashika tugatsindwa nitubikore neza kugira ngo ndukaje gutsindirwa iriye icyo tutabonye rero iyo kitubayeho tutakizi kiratugora cyane mu gihe uwo cyabayeho wakibonye agikuramwo amasomo atuma atazongera gutsindwa kandi nyine baramenyereye abafite iyo experience ni ama experience ni nziza n'imbi ariko zose ziraturanye c'est voisin nubwo ziri opposé kimwe ni cyiza ikindi ni kibi ariko none uwatsinzwe ejo azatsinda uwatsinze none yotsindwe ejo nuko niko bimeze rero iriya hejuru niho bitugora kumanaginga ariko uwabibayemo mbere yokomeza bigatuma atazongera no gutsindwa kuko hari amasomo abazi urakoze cyane noneho ni nk'izihe mpanuro cyangwa se konse woha umuntu uri muri esheke kuri none umuntu uri guca mu mayesheke wamubwira iki icya mbere ni ukumubwira ko ni ukumuha kuraje ni ukudacika intege bijya abongereza bavuga ngo don't give up ne faut pas abandonner hari abatsindwa rimwe bakabivamo ariko iyo tugerageje iyo dushizemwo intege effort tuza dutsinda tuza tugera iyo tusha bivuze ko gutsindwa guhomba none ntibisobanura ko uzahora uhomba gutsindwa none mu ishuri ntibivuze ko uzakomeza gutsindwa
ni ibisanzwe nabi positive yumve ko ndetse ni igihe rero cyo kwikiritiva cyo gukora cyane kugira ngo azatsinde icyo nico namubwira. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo abantu baca mu mayesheke y'ubuzima, abanyeshuri abaha bakora bacuruza, icyo twababwira ngo courage, mukomeze mukore cyane ntimucike intege, nimukora cyane bizabaviramo réussite, bizabaviramo intsinzi ya yindi mwifuza kugeraho muzayigeraho. Hanyuma ikindi kibazo nakubaza cyangwa se nshaka ko uduhaho amakonseye, umuntu uri muri réussite cyangwa se umuntu uri muri 6 iwe ni zihe konseye wamuha, ni zihe mpanuro wamuha? Icyo namubwira ni ukutarangara. Gutsinda urugendo ni rurerure. Safari bado kwanza. Hari umuntu ugera ku kantu gato ubusa akagira ngo yashitsi yaje, akagira ngo habaye igitangaza yashitse. None uyu munsi umuntu wafashe diplome aha abanyeshuri bose abahe badukurikirana, urumva ko abari bakoze ama exeta resultat zarasohotse, ariko nubona diplome d'etat ntutekereze ko hari igitangaza wakoze. Woreba abanyeshuri babonye ama diplome uherega ku muntu wabonye diplome wa mbere, ntacyo wakoze. Kurumva uva aho ngaho ureba abantu bafite ama lisansi, uva aho ngaho ureba bafite ama maîtrise, uva aho ngaho ureba bafite ama doctora. Hari umuntu usanga afite doctora zigera nko kuri 4 5 akiga muri iyi domaine yayirangiza agakomeza. Rero umuntu watsinze none reka kurangara, ntahuraje. Kurumva uri umucuruzi, nimba wacuruje uyu munsi ukunguka, wari kubuha uvuga ngo nawe ejo uzagere mu kibanza nk'icya Elon Musk arimo. Kurumva kandi nawe uriya mugabo uri hariya hari abandi bahaye bakora bashaka uko bamudepasa, agomba gukora cyane. Uwatsinze nawe nakore cyane kugira ngo ejo atazorangara agasanga yatsinzwe, bajya yumva ko yasize inyuma bakamutambuka. Urugendo nuko niko rumeze, utagwitwayemo neza nta esheke. Réussite yawe ya none tisobanura réussite yawe y'ejo iyo utitwaye neza. Nareke gusinzira, niyumve ko urugendo niho akirutangira, nareke kurangara, abikorereho uko yabonye iyo ntsinzi, abisubiremo, agire auto evaluation, amenye ngo nubwo natsinze natsindanya amanota angana gute, ese niyo nari nshaka, nimba nabikoze ikindi kintu cyiza nokora kiri hejuru y'iki, ni ikihe cyotuma ngera kuri iyi ntsinzi. Icyo nawe nico namubwira. Utsinze nawe ntarangare, nakomerezaho, ariko akore cyane kandi adasa nkaho yatsinze. Abifate ko ari ibintu biri normale, nta gitangaza yakoze. Kubona lisanse ya none abazifite banganiki, nuja muri academy ukareba batangiye ba mbere baronse lisanse, iyawe twoyiklasa hehe yobi yakangahe? Ibyo ndi sinzi niyo twozana aba expert mu bintu by'ibiharuro tibobonaho bagushika. Nico gituma ntacu urakora, komeza urugendo. Iyo ni breshe, ni inzira ugiye kunyuramo, yikomeza. Nta kayira gato kagifungutse, ariko nako kinzitane. Nutagenda neza hariya uzasanga hafunze, azakunanira gutambuka. Niko bimeze. Ntabwo ari uvuga ngo ubwo watsinze none ngo wamujya musinzire ngo ejo uzatsinda. Hoya, nutareba neza uzatsinzwe, hariya kuraja muri esheke. Muntu uri kunyura mu bisubizo nawe urumvishije, ni ukuvuga ngo nudakora cyane ushobora kwisanga wagiye muri esheke. Ico tugusaba ni ugukorana courage, aho ugeze wifuze kugera n'ahandi harutaho. Nturangare, kuko nurangara ushobora gusubira inyuma. Urakoze cyane, turagushimiye cyane ku bw'aya masomo duhaye.
hari ikindi kintu watwongeraho? ibintu byose twabivuze. Buriya iyo dukora wenda nabyo ni ibindi abantu bozovugaho. Abantu bose iyo bavuka servo yacu ku bana bavutse b'impinja batabaye bari muri bari abantu bafite ibibazo abo bita ngo naba ariyeremanto, ibi bavuga ngo crete, idiot, debile, imbecile, bariya servo zabo ziba ari ntoya paraporo y'iz'abandi, cyangwa bariya bita ngo naba trisomi 21. Ariko abandi bose à la naissance servo zabo ziba zifite 400 grams, nizo ziba zihaye zipeza. Hanyuma rero ibyo wenda ni amasomo maremare ndasa nk'uyagiyemo dusoza, ariko icyo nashatse kuvuga servo zacu rero iyo tuzikoresheje nubwo zitavuga ngo ziriyongera, ariko zigenda zigira utundi tuntu bita ngo ni amaramification, ni nk'udushami, hari utundi tuntu zigira. Icyo gihe iyo tuhaye tuzikoresha zigenda zaguka muri ubwo buryo. Ariko iyo tuziryamishije hariya muri servo hari ibintu bita ngo ni amaserire giriyare, iyo udakoresha ubwonko bwawe ziriya serire giriyare ziza zigenda ziyevakiwa tujya tuntu tudakora. Noneho ukisanga umuntu kera muravuga ngo yaragira ubwenge ngo ariko ubu ngubu ngo sinzi ubwenge bwarashize. Buriya nous devons faire travailler notre ménage, notre intelligence. Imana ibaduha ubwenge no kugira ngo tubukoreshe. Iyo tubukoresheje buraguka, ariko iyo utabukoresheje nubwo twari dufite buza bugenda bunyoha nizo serire. No kuvuga ngo umuntu akoresha ubwenge bwe kugira ngo bukomeze bwaguke, bukomeze bube bwinshi. Yego bwaguke cyane. Oya niko ni nako bimeze. Buriya iyo umuntu nidushake dufatire ku munyeshuri, umunyeshuri nyine wize yarangiza agacikiza amasomo, uriya ntaba afite ubumenyi bukwiye. Yego. Ariko uwize akayarangiza aba afite ubumenyi bukwiye. Aba afite ubumenyi bukwiye. Dukomeze dukore, tugire courage nyinshi cyane kugira ngo abari muri esheke bagere ku ma réussite, abari muri succès nabo kugira ngo iya succès ikomeze ikure ije hejuru, bakomeze babe muri succès. Ni naco tubifuriza cyane. Twifuriza abantu bose gukomeza kuba muri succès, ndetse n'abari muri esheke kuja muri succès. Rero ico bisaba byose twumvishe ko ari courage, ni ukugira umwete mu byo tuhadukora, ni ukudacika intege kugira ngo tugere ku bintu bikomeye. Rero turagushimiye cyane kubwira isomo rya none uduhaye. Turifuza yuko n'ubundi tuzongera tugahura ukaduha n'irindi somo. Amasomo arahari ku bwinshi, muyitegure kandi abantu bakomeze batwereke rwa rukundo. Muri rwa rukundo mukomeze mudushigikire, mukomeze mutwiteho. Kutwitwararika kwanyu bituma dukomeza gukora, tugira umwete wo gukora. Rero murakoze cyane, tubasabiye ibihe byiza. Murakoze.